Biya kamal ka Nur online TV channel and mandu ni shankos nyag mla no rice to kon ka breaking news mi banaling doran ka uror county ka jonglei state gwan mi shala no shi deni SSPDF kene deni SPLIO shi ka Clyston ka uror county bana ler me bana jelinkel report me paiben ken kononiam en walle shanka jandang rawi de diok ka paiwaro ron kina dang rawi jandang rawi de diech wena kon ka Christmas chang dap Yeshu ke chang dap ka jisa malalat ke ngai kon diala no en Christmas me gwan me la ten loy natin ko dong de ran dera pal ko der we kar won me jidit don ke dia gwa kur but chan breaking news me chan jelinkel ban ko we kati ko kien cha joja gwano ne na doro shwal kame I uror kanti chala do chukor cha tuok ka jen shankaraw an wale ka runwang bakawa kormo wa kormudit ka kormo tuok doro shwal ka wat payam we deng buma ka uror kanti ka jonglei state awan kur tuok kam South Sudan People Defense Force kane kuma SPLIO gwan mi chala do shikarum dor mishal ke Gogdeng area SPLIO tiken ka Gogdeng area diogo jeno chi SSPDF shiken de ni SPLIO shiken kama gwada dana tiketin ka jowo dana chalat en mishir kana me chala do ne tele ke dualities ke tel ne disha mu ka bot shana report la tele jibone a latin wo shi teram to bot kaken both forces la SPLIO kan SSPDF dundo chala natin konti la local community ngo ne chukor mo cha talk alo wati tension te tin longa tension mo tension midit doran kawuro ka jo chala the community gwasa me chikala do ne ki local observer chikala do ne en area game chet talk lora bam wa ko kor padante me ki ko kor jongni wa chi tension je tin dor shal ko uror county kam SSPDF kana kam SPLAIO la SSPDF take a pin president Salva Yadit ken chikanon ngode kan SPLAIO opposition ki rianten kon tiketin de kan gajuitin en mishikana me wa anxiety che create among civilian katada na ngai kona jeno kormi to la mane gan kana gad tieni kene de la siane la ja yere long ne de ten winemi kene siang beje ko jen ko la ten ne siang bidine SSPDF no biken we ke de ni SPLIO we kan kama gwa dan tigetin kana me la fear ke dwala ja nonga kana displacement kam nenten kontin la civiliane ka jo chalat gwa seme chala do ne wang when nwari wa chaka mobilize the ni SSPDF chaka mobilize no they can netin kontin kwa SPLIO kwa support they can ka joira ngai kon mandan le road SPLIO force alajen ray ka uror kanti kire wishin winemi tiken ka control an area mo chale area SPLIO so kujamo shi kuma kirmi yadit chikanon no bikan gwa the moment SPLIO tetin bikan deal my key bikan ka no ka jo chalat gwa seme wang wani cha ka widien cha yar jen me jak rol ko buka woni amoni commission me ko community ko je destroyed yer community mi sha we kwa na jugo no yana chwa nyen kam dun ko ne ko ne nyen man be je lonken kanei te la nuare kan diaru dien te la jang te ten ka kui ka ku ne kon ku na influence je ngai kon ne me ngai kon no a charmi be ne ka kirmi yadi te ko badon nuare beje yar ke beje nyon Canadian konton gwain ka long gwas me tin te ka tet ko nuare bike liu ke bi rek bike talk Canadian konti la nuare politician no nuare politician te ka community ni re nuari Canadian kon tin Georgian woken cha ko kume mala kume kirmi yadi ko bi ken any position te GSPLIO tino ken ne de to chunkel ga GSPLIO bi ken ga dil George
ko gor ken no anybody je convert ko bai ku le gudi no jin jaram shun kel ke kir mi yadi ken no ba je mo ko position ko jan ta dan la to mu ngai kona ngai konte dia le kone shade lat nuer politician ni panken ko lana gudi no ba ku le cholo no take power. So right now me ken community group ken je kon destroyed, ken je kon displaced, ken je kon nyon and dorun chaji bi no ka kir mi yadi ke che je mo ko position. And then recognition kwa je ko mi chine ko chi ko le nak ke chine ko chi ka jo especially just feel like mi cha ka jo gwa dan tegatin la jo je no ne to ba ka dil mo ko position e kir mi yadi. So gane de tini gor kan ode kan nuar di alde kan ko control goten kon tegatin witen kon tegatin lo top kan warning no bon go shin nuari gande chonkel e ke ku mas filayo nuar ka nuar pan kan ne de kon lat no mo. So mo kan community ko ken mo kan ka yo ke kwa ko ba nuar ko ken ba ku le nyoka mi joy ke kwa ga displace then the same nuar community. So mi chiri na me de kon jigo no a bed long ki de kon cholo no a bed luaj no ki chakwa an tam chiri na me da la tam ko de nuore a de manaken chide kan de goro de ko re nak ko kwa ga le influence jang no and kon mi jatu la ne de kon til ordinary people chit ken e ko la jui lora bang ka la chujle a jigo ne chune de ti la siasi ne ki politician ne la tu kan kor ba chi kan bio teron jem la kana ko la mo ke yo ke je mo ke ngane yo no we anyon ne ti pen ke yemet pen yo bia na bia je ba chi jan tare the same politician men chi je mo ke kwa kurun telen belet ke ji shang kel so na mo amila roda mugi kone aname de koran jogo no ne kone de kon te lanware du mu shar kon ka taye dan ja kon ne ke je ke mi yadi dio je no chi kon de shonkel ke wujanga kon te me jang chicken rudian dial chicken chung ke ku mes pela yo chicken chung ken bokan nuare ka dor ken botel mu ku ka yar ban nuare ka la busy mo they are destroying their community ke ku yo ne just in support of kir mi yadi kir ko general mo goro be ne dial be charen be je no mo jana ka yo all $1,000s get $1,000,000 te la to be ka kam nuare no mo siang mi chin nuare be che ga de lele che ga de nang nyam so right now mo to tem right corner wode commune no de jogo no ne sho arudu na karodin sho arudu na karo espela yo la base the main base de and ko kon wari ko jen berar kariem dane sha wot pinge 2013 ajen ta buga jara misha berar ka jeno sha nyoko mi yar ke je let's say the consular mi yar ke je misha ko berar cha chole espela yo ko medan and Dr. Machar me ka gwaze dan me jenedara lo jre which ke juba ke 2015 ya jogo no just kamale jata jina ko form your own political movement so when aran and jen party me taga jen wala spell ya jogo chole spell ayo SPL ayo in a position tell a bonded yam jord latin me de kula jen party me kim ya diten jen teten about jen party me kelamo jena but kwa ayo kwa la ko cha kon benak no ko cha lu ko jang no lele lu ke ka party no mo ke lele lu kan mi amo wide ke ai wala in position so no money de ko ngaji no berar ko berar ke riem no are ami cho ko jojo gwan wale ne na chikir mi yadi no gwan mo kan look tin ke me da ne cho ko tin ko jin la jal lo ko mi te ke mi chalat by the way but tele lung mi chalat no ko kwide tai dan chine ti cho 400,000 chi lu je wade dan cha no re ti ko 40,000 cha ne bone e ko re dan chi to me cha na cha ka nak re wi ke juba chen ma ngai ko ya na ke ri an tungwan no kene diality tai dan chi ken chi ke jen ke je nga e kir ngum loga je and go the election de jala adwale ko shireng ma char sha announce no jen be participate ke 2015 national election in dani de la so ko dwale ke reng ma char che guji no reng ma char mo we will compete and then be judge so che guji no shireng ma char che bla candidate in fact che goro be yik we need the entire wo ba queen kwar ba jala ke 2015 then jo kore to ka ta ndan ngai kon story ka ja so ji kon bu ka wul story but cha lan odi right now mu ko jojo gwano ne shi dar ma char te ka bon mu chala spela yo ka berar karim nor me dan ai cha bu pin ade kon char ba ano ngu me de kon ko ka ja
ka resource ni chiga ni ker mi yadi resource ni ke nyen which ke nyen South Sudan kan dial so la na gwi te dong kiri jaram na to ke power no kir use ni your resources te de yen ke jeg yen dial no you know compare ko ba je control jen ba kula mo jen ji mo tot e jang wo kong ne ku ka wal jino jirami mo mi de long no point ne ku so nyo de ja gwan wo ne they not they can char sharundu jaga ja by use a kir mud janka michi tacting mi jek je use michi enak so mu gur jeno de partner de ka benda la after election acha ko in kwara cha jala gwada dana che ko take transparency ke che take pere mi ji pere le ten dan de ram ko ko gwada na go lo de je china de wo no nga ga wir kana me ni mi chala spela yo de je wo ko kor ka mi sha election cha jala ko jen kwala cho le transitional government de chu te la yo ya muku ben ka part du mun no mo der go te ka part du ko en wo ba yes la te ka part ne but at this moment cha ye de negen were no e kwa wood janka kwa je support wood janga mi shi dongbo tomorrow mi che jien what will happen to you ngabi alo support mi che ke wood chala Museveni men Museveni is going very soon ko jen cha duang what future do they have tell like a future so future andana gor ko de na de ga par la tok de reten but cha kon bin ke siasa no yen gor kan kim yadi mi che kontu so na me der we ke ya yene dial kondi linga roja me na me mi choda la now I chi kondi ala ngaje no chi kwen kwara chaje already chaje confirm no ballot ke 2026 termin ngai kon kwen kwara ballot karyang ma charcha banjor lo chi part of national election be cha banjor ke jaram da ne te ke peace signatory termin da ngai kon but you come ke mi adi che gujino chireng machar chi bawo wonyam ko che yen ka mi dana to kore dunga edun da machar reng machar mitele je force right now tele je neti atite core yes che to anjen but reng machar ko believe sa Sudanese ajela yena nen tamate ne de lokaje while is the only person monogode malde tere UK South Sudan while the rest of the people gorgono de South Sudan de jedak en mukuna la utene tete national election ne latke ka badang joten ajara meda ne lade no ba national election bajala chukire kulok so now all of a sudden chikona ne no chinedi ali le we ka meda ne cha lokaken me lokan reng ma char kaje una ka election me lokan le la no ba election bajala jen mukule te ko ne na tama she ne de kon la national election commission chawar ga chaje tan en oken ba ku inkwar ba jalat ke chan ndang ro ro ka pai wero ron kin daro jandang ro di so menen yena me te ga requirement kan lalet requirement to cha ga tan ne dakar mu char bara ina cha nyo mu ke what do you think yira mi mo mala ngala ka analyze atok no bi ngaje no ngak lad nungu en man chala da correct wala she correct yeng ma cha te cha tan me dan te ngeje ka ngai kon diale ti cha ko wonya te me kin yadi ba ku inkwar ba jalat ke 2026 men ya me chi yeng ma cha lat she ka agree ke integration of forces mu ko ala choli unified force eno de ne dial ba ga mat gaskel chi kana agree te na mo na ba de ngeje je chi kana mat and then again chi kan yo mat ke men shall ke permanent constitution sok gora bongoni men banara kula gaye ke je ko wona ke election she kana agree ten ba ano ba kon took before ken election kan ted kana to diodien ano chinanyo muraina ano ba population census queen pegnat ba dil queen ba pegnat ba ngach mi a pegnat ba ngach bana ko okay election enyok ba ne de consular refugees ba ga dil nang rewik ka South Sudan ko kene consular voters ba registration ba vote registration ba ko lat ti diala te chikir chaka lele chaka lok so right now kir karwade men chalat ajeni bongon ba tu ko core election cha jalat mo tele wi mo kir mi yadi chero nyoko yor ajeni ba population census kwen peg na ne dial yen ba lat after election jamo tok dornga weje dien mini gar pin gwa mo mite won ngeje cha kon latin e ba queen kwalat kenyam ba population census ba de ko lat ka kore ke ba peg na ba ko kwen ka kore cha queen kwar cha la tele
And then Maradian integration of forces, mat de no Guaskel. They knew a country mat Guaskel, what will happen? So Bukurba talk. So right now, I'm leave corner Kore, you can also done. Kota Misha could confirm can by election by the get 2026. Can force and corner Qualamat Kane. Young Machara Jakatijan. Ne dialco kien ka door, ne the contact dinikin. So what? Tradition ke dung Abdul Bagi me report to be and o jani che dine ke kin dang jo ku dang baro che ke surrender cha mat ke national army ko jane cha jo ka by president we are minister of agriculture but I na cho loading ke jo ke jen ka sawa party ke so party and then che phone go la no force then che jen and then ja for the che surrender ke national army ko gor jeno ba jam mu ko ngu ke ka kom gente ke kine dang jogur kur dang baro karwade de la force the key soldier so jen ta take je so mean that mi jiram take de then bro do surrender ke kir no bilar no en kir point de commander in chief so kuje mo bo for the ballot pinde so jen ta down and let kir che ono de ne dia de ke influence de ne dia de support in what way la freedom chetel o der under man meg lo je der je meg so malat kon je ne kon were mal te ram logo by the way mal nong ne dial but mal cha bilat ke intimidation right jin kuna la intimidate mo te china malat be lel na che malat ke mi yadi de so me chene dial che displace ka nasser chene dial displace ka fanga ke displace boka unit state and all the places tin no te you know ka log do ko ba queen kware bala de ken ki ba ga cholo do ke voter ko janda ndo le je longa ki chiane nte right now che le barar ke constituencies ne ki wite konte latke election tin ke 2011 gwada ti ka gwada ko ne kwadare kwa collecting me ba independent ba kula jike 2010 to dar ni ya collect men all the places tin ba vone ba ko latin men me chagan ya chari alka cha gwada choko 102 kodi do chakar yale ka wi dial ka all the 10 state kana 3 administrative areas so reality alan lat ke election ka data in 2010 ka do la ngo lat ke tin content ten wan but ko jene reality chaga jojo nan che gujene reality de ka ne timo de ja kwan so chikir cheted changaje no cha jia ka je so the only thing that da lat on tam chimlede mentama ajeno che logo no ba census ba jelat ko binare light ke 2010 population census and that laughable by the way me ejene de pengne ne akon metar ken manale de ken tam no a fresh population census ke new population census alat ke je and then manakulu we ke election the election me lat ke data de tar no kwa data wala kwa la pel what about ne de kon chiria ne de kon ticket go to go ticket why so ne me rekel mlerode raina mrai kono gorjeno de konti kengitin ka kone dialan kontin ngai ketin kon lat korodian no kone longono de kontin dial tinde konang niam de kon kala let chet kon were madden gor kon ta dan de kon niam keje so jo me gorjeno de nywa yekel ani bana nyogo jik kala rodian ani biata kamal chu pro jeno jin bi channel bi support bana